أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد أرجو منا رملو مس بدلكم فهوجا أرجو منا إكوجا رملو مهوجا دوستا كاريتا هذا كرما فهوجا ميواني أرجو منا رملو مس الودا كيان تيارفا أد بيت ودي دوستا هوجا أرجو منا هيو كان تتكوري فواكم غوانينما أدي دوستا الله أوري ورجنا واقطوجا هذا كوري فواكم غوانينما الله سبحانه وتعالى هريها حمد بسوري أدي دوستا أرجو منا بيكار غطوجا بيكار كلي فواكم غوانينما أرجو منجي أميل نفسا منوي إكمجا ملامات رد نكربين أدي الله سبحانه وتعالى أرجو منا دبي وربس أكوهوري رانوجا فرصة رملو مهوجا دوستا هكي دوستا ويتوما فهوجا أدي بس أرجو منا الله سبحانه وتعالى إكي موسنتا هيكمجا موسنتا أرجو منا دبان أدي رملو مس نيما فهوجا ඊදුගු ෆලෆහුග අනකාවස් හේ අලුකමුගේ මූසුමෙන් එබ ආද අලුගොන්මෙන් රෝද හිපමුගේ හාසා දුවස්තක ඒ ෆහුග මාලස්තක නොවද හජ්ජුගේ මතිවේර අලුකමුගේ දුවස්තවස් අලුගොන්මෙන්න බද්දල් කුරාන් හජ්ජුගේ දුවස්තක හජ්ජු මොහගේ දුවස්තන් අලුගොන්මෙන්න බද්දල් කුරාන් අද මී එහෙකන් මං එදේ එහෙකම ෆාර වෙරිවා එකම ෂෞගරිවා ෆරයතක ඔය රණුගේ ෆුරුසතේ කමුගා මිකන්තත වෙගෙන් මිදනි أدي إكيك فافتكن أراجع نبيمي هنن فافتكن وركع تربي اللهم جا رجوع ما أي فرصتك مجا مدوستن الله لوافا بيواني أدي ما دم يكي أرجون منجي أفابري عيد وسكم جواتي عيد دوها به بيك الله حكمتك ميدك مدرسك كوري جندبيتو بداني أدي كتم النبي صلى الله عليه وسلم مكة مدينة هجرة بدأت مفهوجا එකලේෆාන ෆිනි වඩාගති මදීනාගේ අහුලුවරින් එමීහුන් උෆාෆාලකොන් ඔලේ දෙදුවහෙ වාකන් දෙදුවහෙගේ මෙහු උෆාෆාලකොන් ඔලේකන් එකලේෆාන ෆිනි වඩාගති ෆහේ දෝස්තකා බෙහෙගොතොන් සුවාල් කරමුන් එමී බේකලංග ජවාබක වී කුන්නා නලඅබු ෆිල් ජාහිලියා ෆහේ ඒති මම්මෙන් කුලිවරකොන් ඕනු ඔලේ ජාහිලිය zamanugo ඕනු දෙදුවහෙක ෆහේ දුකිත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් حديث كربي إن الله قد أبدلكم بهما فهي الله سبحانه وتعالى ددوه بدلوغ تبامي هنا إهن ددوه بدلوغ دفافية خيرا منهما ددوه وره ددوه يوم الأضحى ويوم الفطر أي أضحى عيد دوها أدي فطر عيد دوه إم الله سبحانه وتعالى من أمة دبي وفافا لكو كل ورو كل إبايك أنبايك උපාවරක මෑක බද්දලක හිනතුම් වේ උළුමගේ දුවහෙක්ගේ ගොතුගන දුවස්තේ ගොතුග මේ දෙදුවස් අල්ගොමෙන්න මෙවනේ ශරෝ කොද්දෙවහව කණ්ඩාලව දෙවහව අද මාදමයකි අල්ගොමෙන්ගේ වහුනම එයි කුඩ ඊද දුවස් අද මිදුවස් මේ අන්නනේ මතිවේරි මෑන් අලකමක ගුලිගෙන් රම්ලෝ මහෝගේ එමෑන් අලකම ගුලිගෙන් දෙවවා උපාවරි දුවහෙක්ගේ ගොතුග මිදුවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලව්වාෆ මෙවනේ أدي مي إيدوجا حكمتك بهجوتو واحد دكا هيدوجا مي دوها هوجا كانت تفشجين مدني إدوه أرجون من كورا إيدو نماذا قولين أدي مي نماذا حكمك جينا يلمرين برا لبوا قطوجا أي سنة مؤكدة قد بيجم وسنة قطوجا vidalوا هندو باي بيكالون أي واجب كمغاس إبا vidalوا أرجون من دو كلاك نوان أرجون من كم هم مسكورن جهين نماذج قطوجا إلمرين إبا جنوا إبس كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بس فلك عليها إبا كلون إغطوجا vidalواني أده إبا كلون vidalوا بس فلك ميننا عطية كيا صحابة إبا كمبل إبا فلا vidalواني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين فإتمام بكم بلونا كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيدوغا نكتوما إنجبية حتى الحيض أدي حيض ورمس إدوده نكتوما إنجبية ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين جماعتوغا إيدوغا هيوكما
adi mistahonge muslimonge e duaga bævri umattake ehma geega tibe nuata namadu nukarave haltuka tibe mihum wes e jamaata nuata jamaan hede tanan haziru uma kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad dewa mun ilmeri vidalwane e jamaatuge muhimmakan nuata ei wajibekan dehavegen de ade mihum wes e jamaatuga namaduga di bævnu kamuga wes e duaga ya e jamaatuga heyo kamuga mihum wes bæveri umattake أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بدالواني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى كت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر عيد أدي أضحى عيدك نماذ كروا تنا نكون وداعن نبي مسكتك بدلوغا نماذ كرما هاس كريفا وآم ميدانك نكون وداعن نبي فأول شيء يبدأ به الصلاة إدوه أم فرتم كروا كمكي ಈದು ನಮಾದು ಕೊರಬುಮೆ ಮಿ ಕಂತತಕ ಅಳಗುಣ ಬದಾಲಮ ಫೆನಿಗೆಂ ಮಿದ ಮಂಜರಕಿ ಮಿ ದುವಸ್ ಮಿ ಅನ್ನನೆ ಮಾ ಮತಿವರಿ ಅಳಕೊಮೆ ಅಳಗೊಮೆನ್ನ ಎ ದುವಸ್ ಎ ಅಳಕಂತ ಹೇಗೊತುಗ ಫುರಿಹಮ ಕೊರವಮ ಗುಳಿಗೆಂ ಅನ್ನ ಉಫಾವರಿ ದುವಹಗೆ ಗೊತುಗ ಅದಿ ಎದು ಹೋಗ ಕಂತತ ಫೆಟಿಗೆಂ ಮೆಸ್ ಮಿದನಿ ಹಮ ಅಲ್ಲಾಹುವ ಕುತ್ತವಮ ಗೊತುಂ ಕೊರವೆ ನಮಾದಕ ಗುಳಿಗೆಂ midani eduhuge harakata eduhuge program ta fettige mes midani Allahu akuttame kurve namadaka guligen adalugunu men duniye ge ehni hen kankoltoga ekeki mujtamotoga ekeki mismi hun faha kora ekeki festival ta ekeki eid ta emi hunge ekanta reifa wa gota emi hun ekanta kura gota algonmen kantaka ala kiyalumun wara bodu tafawata ke fenigende algonmenge ಈದುವಸ್ ಅಳಕಮಕ ಗುಳಿಗೆಂ ಅನ್ನನೆ ಅದು ಈದು ಫೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮೆದನಿ ಅಳಕಮ ಗುಳಿಗೆಂ ಅದು ಎದು ಕೊರ ಕಂತತ ಕೀವೆಸೈ ಹಿಯೋ ಕಂತತೆ ಕಮುಗ ವೆಗೆನ್ ದಾಫದ ಗೊತೆಗ್ಗ ಕಂತ ಕುರ್ಮಂ ಇರುಷಾ ದೆವ್ವಾ ಫನೆ ಆದೆಗ ಅತಿಮ ಕಮುಗ ಗುಳುಂ ಗಾಯಮ ಕುರ್ಮ ಮುಜ್ತಮ ಒತಿಬಿ ಹಾಲುಗ ಜಿಫಾವಾ ಮೀಹೊನ್ ನೋತ ಎಹಿತರಿಕಂ ಬೇನುವ ಎಕಿ ಫರದುನ ಎಹಿತರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನುಮ ಎಮಿಹುಂ ವೆಸ್ ಈದುಗು ಫುಲುಗ ಬಾವರಿ ಕುರ್ಮ ಹಿನಿತುಮ ಮಾಯಕ ಎಬ್ಬೆ ಕಣೆಬ್ಬೆಕ ಬದಲು ಕುರ್ಮ ಕುಳಿವರು ಕುಳುಮ ಎಬ್ಬೆ ಕಣೆಬ್ಬೆಕ ತಹುನಿಯ ಕಿಯುಮ ಹಿಯೋ ದುವಾ ಕುರ್ಮ ಎಕುವರಿ ಮಾಹೋಲೆಗ ಎಕುವರಿ ಜವ್ವೆಗ ಉಳುಮೊಗೆ ಫುರುಸದ ಎದುಹಲಿ ಎಂದಿಯೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತಾವೆಸ್ ಹಿಯೋ ಕಂತೆತ್ತ ಮೀಗ ಫಾಫೆ ಅಲ್ಲಾಹುವಂ ಒರೆದುಮೆ ಹಿಮಿನಿಗೆ ನುದೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಕುರಿನ್ ದೆನ್ನೆ ವಿಹೆಂ ಬೈ ಎಕಿ ಗೌಮ್ ತೋಗ ಬೈ ದೀನ್ ತೋಗ ಬೈ ಕಲ್ಚರ್ ತೋಗ ಎಮಿಹುಂ ಎಕಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತ ಕಾಲ್ಗನ್ ಬದಾನ್ ಫೆನಿಗೆನ್ ದೆನಿ ei aamo dostoga emihuna nukoreve fahwata kurman emihuna libigenda muhimmu fursathe gotuga e duwastoga program ta reifawatan mi algonmen emihunge aadakadeya algonmenge aadakadeya ala badalum fenigenda warabbes bodu tafate ade miidu namaz kora bagutekamuga miwani iru eruma fahoga iru qalbuma fahoga iru ara kudu iru qalbuma fahoga den kos menduru wagutu wejja madande notu menduru mage tankole kuriya edemedu gowa wagutu eidu namaz kurumuga wagutu kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ee dostogo namaz korwa fawani hama iru arata kuda hindu kollegge terege adalagunu menge rajyega amugotega eidu namaz hukun namaz me waki gadiye kada alagen namaz korumunda wagutake rajya balakam goni nama ida namadu mi kurin kurewa mi haggadi baga namas bay musan thawga haggadi ba ei tankola avi gada dostaka vatiya kuka e wagoto midiya iduga hate jahara badlu kurevegen diye ad avega honukan gati bennu jehi irorma fo kuderu kon terega e namadu kurevekam goni namada mi honos ega luitake libegen dan ida guligen anna ane muhimmu hukumaki fitur zakat adi fitur zakat ei ida namada diumo kurin e zakat dakka nimmanjehe zakat miwes fit fardu rodeya guligen ramdom hogo rodeya guligen fardu korwa fawa natu wajib korwa fawa zakat ida namada kurin e ada ko nimmanjehe ad algon menge rajya balala kam gonina ma algon men e zakat
evagutu dakkaicchen nun e idu namada nikutum kurin algon men mihega for godde ehi tarika me gotu gen nun algon me kantata kuraniyekim rodomo terega algon men e zakat di adi e hagwa me hono bes e zakat behomo kantata bes idus awmo kurin nimigin de adikit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge zamana algon badala hinduga fenigen dani ei ebekalun infiradi gotega amille korwa kame gotuga ebekalege zakat no tebekala hardu korban ji wada gannawa bayge faratu zakan ebekala ko neruwa e hagwa ko mes baykan e raddu ko dinum namme salgun menge mujtamoga algun men e hagwa mihako hoda kamuga wani nama misalaka male mitoji hifa male bala kamuga wani nama ei algun men faseha kamekamuga wegen nudan adi hagwa mihune ko ba algun men denagatna faseha nuwan ene komme mihaki eneki muhtadegwa mihekkan kame beenwa mihekkan egotuga ewahako bone faaloko mihunga gatan awon e komme miheko beenumana gote besnu eki adi algonu men ekan ehem wanakama balage wanakama besnu komme mihege wes nafsuge izzate ve ehenkamo eki komme miheka ekan kurwena gote besnu names mihar hamajifa mena gotun ma kurin eklawa leve listu take egotun eklawa leifa adi kama behevak farata kan algon men e dakka kam goni nama e zakat dakka mi hona was war lui take libigin ebade hamea ko hagwa farata ka was e fa sa nota e mudalle faseha kama ko libigin ebade zakat dakka mi havas zakat libigana mi havas war gina lui faseha take mi kamoga libigin ebade ehen kamon mi amal kuram da gotaki mi war boda maslahat rakat kurifawa gotekamoga dannawan jehe adame fitr zakat ki mi kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam basfale ganani tathiran lis-saimi min al-laghwi war-rafath ei roda veriya wa tahiru kameke ene kurifawa not bunifawa bekar bastaka adi enak dulum ber kurifawa huturu bastaka ene dekifawa bekar wahakataka bunifawa huturu bastaka e kantatakon enega rode wa rakateri kame gotuga ewa kafara gotuga labwa fawa kameke wa idkhala lil farahi ala al fuqara yawm al eid adi nikametinna ufaweri kame bes geneste kameke me magaro hikumetta mege terege ekuliven ebade e rode veriya kurifa bay faafata fusawa devuma adi mujtamautubo tibi nikametinna bes ufaweri kame eduhu hoda dinun mi zakatuge maqsadak terega himenigen ebade ada mi zakatake mi kurin denne vihen idu namadu kurin ada kuran jehe ecce hadis ganani man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbula fahi iduge kurin idu namadu kurin e ada ko fikamuga wani nama e maqbulugen wa zakatike wa man addaha ba'da salati fahe namaduga fahun ada ko fikamuga wani nama fahiya sadaqatun min as-sadaqat ei ena kuri sadaqatike ehm zakatuge hukumen na names sadaqade kamuga beligin midanim adalagun mentere miheka zakat nerifa nuwa kamuga wani nama ekama samal kandi ekan awaha nimmon muhimma ane muhimma hukumaki eida goligen algon men takbiru kiyum ade fitoriduga takbir menani idu vileria nata ramlam hok fahuduga iru osumun den namadu idu namadu nimijoma danden e wakti ki algomen takbiru kiyan oy bagutu gegaves magmati egaves miskita da magmati ges namad qurata no gaves huriyata ne gaves algomen takbiru kiyan wi qur'anoga ramlam hok roda ge hukum tabayan korbi ayataka fahuga allah ay korwani walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ei tebami hunna tedumogo dekke vikam machan allah wa takbiru kiya ulu mattake adi allah wa tebami hun shukuru veriu mattake adalgun men kudairuga miskitawga idu tawga takbiru kiyun ei war foriga emmen en adakon muli miski guma alafa kiyemun die ecce takbiru kiyumaki names miedu egota ekantata ehenne no efene
adi hama ko galgon men kudeiru kiya onu siga enu e ibarata kanun miharu miskitoga amuko kigen dani sualaki eru kiya onu siga no takbiru ei gos echen heye no ta miharu mikiya ibara mihe rangalu ibarataki mi mikanta mihe womun galgon men hituga faharuga ufedi dane suala Qur'anuga angawani takbiruga wahaka takbir mane ki Allah matiweru kurma beenu kurwe ibarata lafsuta takbir Allahu akbar misalak den eya goligen takbir den tahmid Allah hamdu kurumge tahlil Allah ekawanta kurumge ibarata em Allah ekawanta kurma Allah matiweru kurma Allah hamdu kiyuma mi ibarata ke miga ekulebe mi jehenin den kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam kale faanu sahabina waki ibarate onganna devwa fake nuwe de ekike sahabe bekalun ekike ibara beenun kurawafa we ekike sahabe bekalun ekike ibara beenun kurbikan taarif ettakon fennanga be kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam waki ibara take kaneligen onganna devvi kame fennaka nen ehma komme ibarati kam gaves Allah hamdu kurma Allah matir kurma Allah ekawunta kurma takbir tahmid tahlil mi kantata megatere ekulevige waakam gawaninam efada komme ibarata bes eki irad korviya masale nu idu namada algonmen dahendu iduhu galgonmen ge bayin adaptaka behegotun algonmen gen golin jehe bayin adaptaka behegotun waaka dakkairuga algonmen idu namada damun algonmen hina tahirun femberum idu namada diuma kurim femberuma algonmen ge atugawa riti hedumalluma adi miru wasduwata kiti beenu kurmaki ei eduhuge sunnata tereng sunnate ameyak fitore idu namada nikun namun nikutumu kurin komme sicce kaage nikutun ei kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnate besme ekale faanu kaduru farikuluwa kamuga wani idu namada nikun wadaga tumga kuriga fitore iduhuga adi kaduru farikuluwa iruga ona hiri adade farikuluwa kamuga wani ameyakuga kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam namada nikome wada gannawa henduga kurin denne vihen namad korwa tanek a madanaka nikome wada gannawani ade nikome wada gannawa henduga fa mauga wada gannawa kamuga wani adi ekalefan wada gannawa magnu ehma kon emburi wada gannawa kamuga wani ade dan aluguna male balakam gawani nama malege miskitaka namal quratan tan mihunna neki mihunna hingafa nudewe hisabe gennu eme hingala fa edu diyon eki den sihi masala huri mihuk fiwa ehem mihunna eki bodu taklife kamuga vegennen nuwe names bay gomtaka bala henduga namal quratan ta note miskitan eki hingala fa dewe hisabu hunna tan tan nu bay gomtaka bay miskita note namal qura bay tan tan ebe fadami hun misunne dirun ei emi honna bodu taklifaka vegendane hingafadiyun e befadami honna onnani kommes kahala sawari egga bahoga karoga saakaluga nute hemmes kommes muwasalati khidmate beenon kurum namas efadanu mi honna emmerangali famauga hingafadiyun kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnat diruma ekuga adi hingala hada kam gawni nama ebbayako anebbaka badlu masmige terega eba ade ilmari vidalawa gutuga kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam mak tafatu mage beenun korabun eves annani eda wada gannawa magnun ehem mage kon emburi wada gatun eves waha gine bayaka badal korumuge beenun fuluge e wada gannawa getaka badalwa magumati badalwa be fulun fiwa ituru be fulna ituru ge getahoge ahlu hurinna ves badal wada gannawa natiye tafatu makon eduhu edatur korabane ameyaku yidduha guligen algonmen ane muhimmu adabaki ebbayako ane bayakan iduge tahuniya kiyun takabbalallahu minna wa minkum Allah subhanahu wa ta'ala tibaya alamenge faraton alamenge hewamata qabul kurawashiye eidun mubarakun eidun sa'idun mifada ibarata beenun kurun dan algonmen am goteke divihin beenun kongola ibaraki eid mubarak dan eid mubarak ya iruga algomen divihin kiya ulene eid mubariku araga ibifili jahagen eid mubariku names ei bahugotum bala iruga are bahu gawada balakam gawani nama ei kuggote
එතා ගන්නවානි රාග අබෆිලි ජෙහිගෙන් ඊදුන් මුබාරකුන් ද මියදු kuriga egotaki kamgaves miedo migota rangala beenun kurwa beefulun ginakam ves faha kurwe names ei muhimmu nuktaka wative e wahaka faha kolli ame akuni denne fadan fitr iidu hoge nota zakatu ges eme muhimu em maqsade kamuga asfam wani mujtama goti bi tankole nikametinna amo average farata kabure tankole amdaniya ulum dirolum ge fem wartan kole dam mihun emi honan ufawri kamen hoda dinum ade ei algun menge gatima ge bekam go wani nama ekam ge muhimmakan ituru wegende awatelin kam go wani namas ekam ge muhimmakan ituru wegende adi awateriya gatima ge mihe nuikam ga ves algun mujtama go ole muslimaka vi tive ene ge hiterikan for kodinum miduhu muhimmu emi hona ves ufawri kan idu go ufawri kan hoda dinum mattaka hadiya dinuma mifada kantata kurumaki miduho galgon men kurun warabes edevigenwa kantateke kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam baspulega asfawe ahabbun nasi ila allah anfa'uhum linnas allah taala hadratuga emme lobotikam boditi mihunga terega emme lobotikam bodu mihunga terega himenigende mista konnan emme faada hori mihun mihaku emihage faada mista konna fora kam gawaninam ei bahun kam gavis amalun kam gavies adi faasa gotun kam gavies mudulun kam gavies kommes gotum bayakan ehiteri kamen enek faratun libe kam gawani nama faada wa kam gawani nama ei allah taala hadratuka lobweti mihe kamuge wegen midane em basfule gannani tahadu tahabbu tibamihum hadiya badlu kurashe ei lobi ituruwane kameke tibamihum meduga lobi ituruwane kameke hameyako algon men hadiya de henduga sotoga kura henduga gaatimaga mihuna de sodaka ehem mihuna de sodakata vore allah taala hadrataga iturwegin de inna sodakata alal miskini sodakatun fa miskinaka teba mihun de sodakat ei sodakateke wa ala dir rahimi isnatani adi rahim ga gulun oy mihaka ecce de kam gawni nama ei dehe okameke sodakatun wasilatun ei sodakateke adi egi itura rahim ga gulun de me hettumeke ema ailaga terega gatima kam gulun emmi he kalgun men eche de kam gawani nama ehitergan for ko de kam gawani nama mi de heokan mige eklevin ebade mi doga algun men samal kan devi ane muhim kamake algun men ufa faaloko kuliveru kule ule ulumuga allah nahi kurevi kantataka ara nugane faafataka ara nugane mi doge kantatan algun men kuriye gendiun kuris denne fada algun men na mi iyedu allah subhanahu wa taala mi devvani matveri alkomaka guligen adi iduhuge program ta fettige mes midani allahu qura namadakun adi eduhuge ehni fardu namadaka bas algomen samalakan denjihe kurin denne bihen ehem bay mujtama toga emi hunge eid taka festival taka badal mon fenigen dani ei fahish amal ta kurma faafataka aragatuma arabuyuma mifada kantata kurma onna khasa duhe gotuga emi hun eduwastan eid ta faha kurane names algonmen mi eid faha kurane e fada faafatak aragatuma kanno allah debi matveri ni'mate faha kon adi miduhu wasama allah wa shukuru veri umuga goton miduhu hoge harakata wes algonmen kuriye gendani ehen kamo miduhu ga algonmen kora horiha kama kiyeves kule kulurta kiyeves algonmen monifi fulon goton hinga ekik harakata ka kanta kiyeves dinoge haddu tokon beerwegen wa faafa ekamoga nuweto algonmen gadala mase korenjihen ade edu algonmen reet hedumel lagen beera nikutun ei algonmen jehilum ba kamboduwa fada kamekamuga wegen nuwane algonmen bay algonmen ge gaye kule jaha fana tive nuwat gaye bolan aragam fana tive magu macce nikun nukerigen geege banduwegen tibe du hekamuga miduwas waakan nuje ehene kamako aila ekoga magu macca ufaweri kamago miniwan kamakoga nikume hinitumu ma ko ebbe konek beka badulu kon ulumge fursatu miduhu liben jehene ade kirtu qur'an ga allah hay korwa fawe wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun timang allah insina jinnen heddevi allah wan alukan kurmatteke ehme alukamge terega eba ade alugon men ufa faal kurikam gavis alugon men kulevere kon kam gavis me alukamge terega eba ade ekan ekoliven ebade iduhu algon kule kuliwarta bes me alukamge maanaga terega
wegen ebade faafaka nuwafata gotega Allah debbi mi eiduga ufa faala kunu gotun algon men kulwari kule kamuga wani nemes ei he amale kamuga ekan wegen dan ekamuga faafen ekulegen nuwa kamuga wani nemes ane muhim kamaki miduhuga harakat hoga algon men israf kurum durhelivun israf kurum durhelivun Allah subhanahu wa ta'ala wahi korabani wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin tebamihun israfu nukurashe hamakashorun israf kuramihun deki Allahu lobive wodigen nuwete Allah subhanahu wa ta'ala algon men devvi ramlom hoge mi rodamas ramlaw maslimigen dahindu algon menge faafata fuhigen dafata gotega heda kurawan ramlaw mahekamuga Allah subhanahu wa ta'ala mi ramlaw mas lavash adi kuriyan idu haki algon men ufawari hinhama jehe algon men aila ekuga ekwarinna ekuga ufawari wagutoken heda kurewene idu ufawari idu hekamuga lavva adi kuriyan shawwal mohoge hawrodage hekam mes Allah subhanahu wa ta'ala algon men min barkod devash subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh